PSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 pa. Only in the morning. Oras, walang tilay 5 minutos. Kasumpalan na alas 7 na kabwasan. Ipaparungtal tayo sa programa na Early in the Morning. Kantabay tayo at the technical side, El Presidente Engineer Nixon Dacal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maabig kabwasan. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin na po. Maliwliwa wala sa kabuntatalay sinag na agaw at lutakan. Tan uyla kumun ya maka recover tayo ada sayay apalabas iran nan tutumbukan ya bagyo ya sikatuya so angiter na balag perwisyo ada sikatayo atate gagimira hanggang manuntan at may salamat tayo ha. Ni salamat tayo ta watala ating mandagla so sinag na agaw at gamanuntan amay-amay ni balot iray lugar ya underwater amay-amay matniray kalkalsadan at aginin sinsya so danom
mansubside lamlamang iraratan, malanos tilang bungat. May kwandalante, behind the clouds, the sun is still shining. Watan, yasin siya, wala ni pag-asa. Nanunong ng tini pag-asa. Anto kasi lamot sa ipalapag na pag-asa. Pag-asa, pwede ba nating matawagan yon? Engineer Nixon na dakal para naantan tayo o wala ni kasi? Wala ni paikol? Ya unsulput lalamot? Wala tirad Anton Litra. Sumpalay Luis, Maymay, letter N. Pagla kumunun sa biraratan, mampainawat timot ni kumunod sa rayang kalamidad. Kumusta unti pamanaya? Imay ICI, diba? Independent Commission an imbestiga at sararatay bitlaran infrastructure projects amay-amay at ating gagimira. So ibabagaran flood control projects. Kakabalag ya pundo iraratan implemented by the Department of Public Works and Highways. Nanangangan tayo, iraratan niya ipapalapagdaran proyekto. Lautla ada saray ay tatawagan niran na flood control projects. Wala ratay a wash out ira ya spar dikes, river rebuildment projects, tuniray tawag dat sarata, rami gabyon, atan arum nira. Ya si katuya su makatulong kumun, ya na-mitigate, aratay flood mitigation na projects ya tatawagan tayo. Early in the morning. Pero wala ta so agawaan daratan. Wala ta so nitulong dararatan or wastage of money lambangat itan. Ditan natatang agagimira ya ipupusti dararatan nanunang ninyo prevalent iraratan in every nook and corner. Ya akasabit-sabit iraratan niya tarpaulin, project of singa maya rehabilitation program, projects, tunirarata ipapaskil-paskil datan, pinablimiran na dumaringal yang kakabalag ya pundo iraratan. Kada distrito, proyekto distrito na kada congressman, proyekto na local chief executive, proyekto na national government, nantutukip latan. Pero sa itupot, wala ta. So, ni tulong dararaya. Kimana kasi iraratan, ya klase na proyekto, ada sayay dimmalan, ya kalamidad. Early in the morning. Nangnangan tayo, nangnang tayo, nababantayan tayo sa social media. Amay-amay sa wash out irandalan. Wala ray kimusbo irang karkarsada. Wala ray kaskasyan kalamor. Raramay atabun-tabunan iran na pamilya na landslide. Diban da Baguio City si Katutan. So Ermen agbibiton nan Mayor Benji Magalong. Si Mayor Benji Magalong at sakay at sararamay inala ya miyembro na satay ICI kabyangan mutlararatay untan iran na klase na advisor at satan niya bitlang binuo ya commission niya Independent Commission for Infrastructure ya man imbestiga at sararatay
proyekto ya araya at substandard o kaya ghost project siraratan. Ang tinansumpalan nasatan niya ICI. Hangga po. Nakartura may recommendations. Nakardalararate observation recommendations for immediate actions. Wala ta. So, agawa, Tatay Gagimira, that was probably the reason no akin yan ang resign ditan si Mayor Benji Magalong. Tangga pumut lamang sugong kuna. Araratan, binubuo labat iraratan, ya protektahan lamang iraratay kabyangan na saray involved dabit laran na multi-billion, trillion ya pundo para sararayay flood control projects. Early in the morning. Nakartula ng Secretary Vince Dizon ng lima di Dabaw, mumulaga diferensya. Tamila-tami, talagang marandanot, iri panag-tami to, panagayo to. Natambalo to eh. Diya mismo Metro Manila ya asalinap na danom. Agara usul. Ama in palastog da, ya inaspalto dan dalan ad idsa, hangga po ni sa kibulan. Abakbak la, agay-gay la, bilyon la lamot, so ginastos at satan. Early in the morning. Balbalag sunapi perding kwarta. Na saray taxpayers. No araratan kumun, ya bitlaram pundot ginamit, matunong, iran project sa Tatay Gagimira, ang gapula, so unyang klasin na damage, ang gapula sa unyang klasin perwisyo, ya iiter o na sasagmakan tayo, pinablimiran dumurigal. Makatipon tini, at sararatay pundo, parad sararatay calamity pan. Diba? Parad sararatay pundong calamity pan. Numambilang agla isaliw iraratan na sa relief operation, aratan at manunot kala na sa proyekto para sa tay flood mitigation. Para sa tay flood mitigation. O di, balbalag, ay may tutawag tayo saya, paka-import tayo na sa pundo. Agtayutan na gastos at panamaglilabat na sararatay relief operation sa Tatay Gagimira. Tano ginamit irarata na pundod da makatunong irang proyekto. Ang kapo so unyang kasagmakan tayo, ya nadudulap tayo, lawas kada wala unsasabin bagyo. Pero singa nalilikas ko gabagabay da mo. Ya wala rayan nagawa, tapi ano walay pakalmuan lalamat. Early in the morning. Anto maibabaga, Senador Robin Padilla. Say kwanto, kapag ka mayroong baha, mayroong buhaya, kanto? Early in the morning. Senador Robin Padilla latan sa mga ibabaga, Tatay Gagimira. Ang gaman untan niya, amay sumambabas at sikato at social media, pero nahala to. So, likna ay masa. Man on the street. Tatawagan tayo. Si Senador Robin Padilla. Nubabantayan nyo nagagawan impeachment hearing. Ang gaman nuntan at agto napalaknaban o agto ang gano nagawat. So, talinto na sanay kaiba to at Senado. Pero no si katiman sa salita na ipahapasabi to at masa. So gabaydan nakabatan tan gabaydan o nalik na da no anto so talagan untalan nagagawa ed bansa. Early in the morning. Kaya hanggat mayroong baha mayroong buwaya kuanon Senador Robin Padilla. You see? Katuya pinablimira na dumurungal. So,
Kanyan agdagabay kwanda sumanggawa na sararatay matino ya flood mitigation na projects tasay gabay da at aggravating packet 1. Nako, Early in the morning. walay nawat ko na mensahe malalapod sa kay doktor at ating gagimira talagan kinlay may disgusted anto'y tawag tayo sa raya exhausted la o in kinlarad tan may singa naandyan lay kinay tiwala da gobyerno sa ikwanto at kin dapat bigyan ng medalya ang mga leader dito sa national, probinsya. Pero ayabalat in-specify ito dapat bigyan ng medalya mga leader dito sa Dagupan. Kung pwede, tayuan din sila ng monumento, anli perwisyo, kahanga-hanga. Kwanto? Early in the morning. Kasi insan to impose at siyak iraramay sitwasyon at siyudad at ati gagimira. Natan, isan to insight iraramay ginagawa da Marikina at Marikina Flood Mitigation Project. Yasay kwanto, like I mentioned previously, there is a proof of concept that it can be done and that it actually works. Our leaders and decision makers just have to be conscientious enough and humble enough to listen. Nitan. Funded and started in 2009 under PGMA administrations and continuous funding up to Pinoy PRRD and up to now under PBBM. So dakdakal lapundulata na tatay gagimira dakdakal lang kwarta. The primary government agency responsible for the Pasig Marikina River Channel Improvement Project is the Department of Public Works and Highways in partnership with the Japan International Cooperating Agency. Actually, amay-amay la su interdaya yapundo nanunutang kunin saman ditan at Agno River Flood Control System or Office ya pigara laratay di madalan ya nambumbunod satan Josepino Rigor. Natandaan ko nun saman. Josepino Rigor abayag ya binumbunan datan so Agno Flood Control System Office. Si Engineer Fidel Hines ya si kato so biktima mo't nasamay typhoon na piping ya say mismong opisina to at winas out nasay danom lapulantid aga tampol yan unrelease na danom diman ad San Roque Multipurpose Dam inalagarda ya anggad dalagpasan nag critical level insanda sinambot itan ya maya gate so nilukasanda kanyan aga asabaan na earth dike iman subulyom na danom ya malapo da dam Santi Agawa abuyak iraraman su earth dike sa mismon opisina tan abong na samay mga mambubumben na Agno Flood Control System at sikato so abuyak. How ironic kabaluyan. Nansaman nitan ya wala so iiter ya kwarta malapo da satay JICA Japan International Cooperating
Agency. Nipigay taon pula, ya walad palapagan, managpalapag. Almost 50 years na tati gagimira. Ninyo patan, ang ganatan, nadudulap tini, ang ganatan, problema tinitan. So, flood control, problema tiniraraya sa unyarang na klase na kalamidad, at araratan niya dimadala niyang kakabalag, ya pundo, ya abayag mo't lararatan niya opisyalis titan. Yan nabubutusan, nakakartularatan na proyekto eh. Early in the morning. Pero Los Pinos, katuya so kini indignant lararaya so kabyangan na saray totoo. Wala ni, ay nyarum to niyan doktor. The civil works are handled by Japanese contractors such as Toyo Construction Company Ltd. Limited and Shimsu Corporation under bilateral loan agreements. Medyo abural kung tulaman na. Okay. Philippine Implementing Agency, DPWH, Unified Project Management Office, Flood Control Management Cluster, Japanese Funding and Partner Agency, Japan International Cooperation Agency, Haray Official Department Assistance, Loans, Contractors, and Joint Ventures, Yasingasatay Toyo Construction Company Limited, at Nanggawara na sararatan iran na proyekto, Local Operation and Maintenance and Metropolitan Manila Development Authority upon na project completion. Atan may jad Marikina tan Pasig City. At ati gagimira nang yung Marikina natan. Aga nadudulap, dati-rati si Kato. So talagang nadudulap pala nang. Ya, no nadudulap tan, aliwang basta-basta dulap. Singasami palabas, ya undoy. Di ba? Dakal. So salanta, dakal suwi na to eh. O, dyan si Katayo eh. Abayag latay, Japan International Cooperative Agency o Cooperation Agency niya. Mangiiter na pundutan. Ang ganatan, problema tini, sayay dilap. Early in the morning. Nakar na pundutan eh. Kanyan sa ibabagatuyan doktor. Tatay gagimira. Ayan doktor at manugang mutya na nansirbimot ya opisyal at national government. Kung pwede, tayuan din natin sila ng monumento. Kwanto eh. Lalo na yung mga leader dito. Ibabagato dyan eh. Grabe. Early in the morning. Manggawaray commission, yaman investigasyon, independent commission, mangkandak na investigation, ang gapumutan lamang sa pagmamaliwantutan. May walad Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Tulfo. Agtulaga ba yung imbestigaan, iraratay na i-involve dunyarang klase na corruption. Ipasa dalat ombudsman, si ombudsman, si katumat sumansakob, sararata na tatay gagimira. Napula, abalang la. Kulantulatan ay. So, sansansakay dalaran, babayaran, iraramay testigo na marino. Dati na marino sundalo. Ang gamanuntan, wala ni sinsya. So, unaalagay tan wala nira. So, prinsipyo da. Pero ang kapoy, so kaso, isampa. Katunya laman si Babagara, kunwari lang bungat, may indalan to the State of the Nation address to, pinag-aaralan na ng ombudsman ang pagpapail na pagsasampa ng kaso sa aking pinsan. Masakit man sa aking kalooban, kuan, ay, ninandatila mo ito drama. Early in the morning. Andi bale, kuanda, tanatambal iraratan at relief. Si katulatan, kabaluyan, alumalay Jollibee, walay, alumalay bubuyog, walay mas bidala natan, nun saman si Jollibee, di ba? Early in Diba? the morning. Si Jollibee, dapat si katulaba kumibida eh. Pero walay si Mabin mas bida natan.
si katulalamot, sulaman, na social media, ya, jad kaplusan, na sigsigan, na sa kalamidad, ang gapudya, at ati gagimira. Nan maliwawala, wad tala, susinag na, agaw eda kabuntatalay litakan, sala umpayawar, si katulay bida. Early in the morning. Dapat hands-on. Hands-on dapat. Siga dita, nagagawad na bali na kalasya. Walang tulugan. Walang tulugan. Inor, sa panuopisinaan. At ating gagimira ng Mayor Patrick Karama. Di man la, das municipal MDRRMO, ya kaibaton lanang. Si MDRRMO Officer Freddy Villacorta, walang man sunanan ng mumay monitoring daya, kumpleto saratay kamera, nanang muna ang sitwasyon. Ang gaban untan, katulong, na daisot imay ginawan river dredging or restoration or revitalization, nanti tawag na sa raratan niya, proyekto dan pinandrits da sa may ilog, bali-bali ni. Bali-bali, ang gapon balot. Dyan loob na taluran agaw, at ang gapo ko sudanom, at sa dyan poblasyon. Pero ang gapo, agla nasabaan. Nasa ilog, malapod tagay sudanom, yung gad sa uran. Agla nasabaan, at ati gagimira, kulang lamay absorbing capacity. Taararamay, arom niya, kaabay iran kabangibang iran munisipalidad napnumutlan limit pala umbatik ag kalasyaw. So asalinap lamon na danom ang gamanun tambalot, agtura pinaulyanan, walang tulugan niya wadta na kamonitor mismon bali to aliwan singa sa hararamay aron dita niya jad kaplusan na sa sigsigan ang gapura dya. Ang gapura dya. Early in the morning. Insan on sabira si kalaray bida. Taloy bubuyog at ate gagimira. Early in the morning. Di mala mapalasapas lay bunugan na tikit para sa ratay relief. Atan la at ate gagimira. So, untan labat la ya. Andi bahali la ya nasalantara ratan. Asanay mut la ratay. Danti labat lara. Naduaran na kilong bulas, Kapitan Sardinas. Sumpala. Alingwanan dala at ati gagimira. Suuntan niya, inakuda, ni palirimutay. Halos 5 agaw. Yang gapoy tundan uran tawadtan sudanom. Halos sa kisimba. Yang gapoy urong, ang gapoy loob, trabaho. Kabalo yan. Imagine nyo tan. Agang gano ya tinambal. Agang ganon tinambal at panamagloy. Nasay relief. Early in the morning. 30 minutos kasumpalan. Na alas 7 ada kabuasan makapasinagem napilat-pilat supagaw. Ada sarayan unyaran dadalanan tayo ya. Antitawag tayo saya tate gagimira. Early in the morning. Dyan ipakabat, malalapod saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where
every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. 36 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, tuloy sa programa tayo. Early in the morning, Jalabat at paborito yung istasyon DWGE 88.1. Good morning, Manong Ben Jovellanos. Si Agustin Perez Titan at Sacramento, California, USA. Si Mario Ico. Si Engineer Rodolfo Dion. Si JJ Gamboa. Si amigo Dr. Irenyo Velasquez. Dr. Kwangkutan, walay sakit daray sapatos ko, bagtan payong ko. Di man ko ipapatambal od si kato niya.
si Armando Segundo, si Lawrence Stonebridge sa kwanto, corruption and anomalies are inevitable. Ay nako, talagang hanap buhay na yan, Lawrence. Mansakit iray opisyalis no agararatan. Pero los Benos tamla natin madasal. Ya opisyal, give us this day our daily hens. Okay? Si Madam Marlene Lagipo, DILG officer ditan at Baloy na Mangaldan. Si Engineer O.G. Cornel Bentinilla, Roger De La Cruz, hindi lang pang sports, pang barangay pa. Kwanto, si Sophia Mamaril Matchas, marakip iraramay na naalam masari-sari ditan. Ima Alipio, si Len Coronel, si Jojo Erpe, Bots Tinonas, Servando Palma, si Joe Perez, si Ate Chaditan at Palapad Sampabian, si Benedict De Oro Dumayas, Renato Villanos, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, tan si Joel Calvo, si Teresa Cornel. Okay. Binitlak na ba't laraya, tapiano agkila natabunan. Jad Karakel, halos agkula na bitla, iraraya viewers, tan listeners tayo. Karuman, pigaraman, 2,513. Agay na Karakel to. Agkula bitla. Ditan edabaloy na Kalasyaw. Sa ibabagalanti ng Mayor Patrick Karamat, Tansaray Kabyangan, na sangguni ang panglungsod, dadauluan na sa presiding officer. Even Roy Bacanlalay, ang gamanuntan niya tagtagisudanon ditan. Uli libur-libur ira kabaranggayan. Talagang nunang-nungan. Untalan na sitwasyon kipapasan na saray constituents da. Wilalay pigaran pamilya inibakwik dala, inawit dalaman at sports center. Ay bali-bali, main inawara akin. Kumplitos. Ay iter iraratay pangkaukulan na sararamay wadtan iraya evacuees. Air condition ni. Bali-bali ka kaugip da. Bali-bali ka kaugip da. Agara na papaulyanan taganoy laman. So, agaylay abigay. Ano siya? Wajak nit abungoy man problema. Ang batikak laman sports center. At mainaway panagbilay. Anggaman untan jad da kapaglian na sigsigan untan nilang problema at makapampainawa kay da isot. Kanyan sa ipapalapaglanti anan Mayor Patrick Karamat, walang kapwa Kalasyawinyo ang maiiwang mag-isa sa gitna ng baha. Orly in the morning. Mangiiter mutlara natan na saramay relief operation. Araya at kantabay, kaiba, iraratay empleyado na LGU na Kalasyaw. Kaibay sangguni ang bayan, barangay, officials, PNP, Bureau of Fire Protection, MDRRMC, department heads, tansaray volunteers para sararayay kabaluyan datan apektado itatagay na danom. Mangiiter ira na siyempre taganoy laman, bulas, bangus. Piano
na dan mo't ira, napalikat mo't ira, at napalumumot sulik na anda, tan nanunang dan wala ni so pag-asa na bawat pamilya ya patuloy ya apektado na sayay itatagay ya danom. Misasalamat mo tira at sararatay aki suporta, timutulong ang iter na tulong tan ang ipanungnang nauntalaran na malasakit. Kanyan siniguro ya walang kapwa kalasyawenyo ang maiiwang mag-isa sa gitna ng baha. Nobody will be left behind at ating agagimira. Ang gapoy pinili, ang gapoy nilabi. Alawan si nga sarate arumditan. Ang gapoy ang gano coordination at barangay. Ang gapoy ang gano coordination at lokal iran na opisyal. Unlulo bira at abong ya gara untutok-tok at atay gagimira. Early in the morning. Ano na nang na pasabin talaga iraratay wadtan ira ya tulong. Kasi do idalan mo ni at sararayay wadtan iran asing singger labat eda patugan ayay danom ang kapi kulurtutan. Ang kapi kulurto, ang kapi kulurton ang balanga, ang kapi kulurtong blue, ang kapi kulurtong green. Ang kapi political colors tutan. Sudulap. Bagyo amin tayo, asiplatan. Pero dapat iprioridad tayo sararamay talagan mangkaukulan. Early in the morning. Duman-dumamay hands-on ka, duman-dumamay wamang ka, midadamay at sikara at kaplusan na sagsagan. Aliwan sa may mampapairap constituents mo, mansasapor constituents mo, ang gapo ka. Ang gapo ka. Di ba? Isu-isubulitan wala may gaganggan na Department of Interior and Local Government o dasatan. Ya kailangan at the height, before or after the calamity, sa Chief Executive wadtan mismo area of responsibility to niya. Aga dapat tainanan hiraratay constituents to at kaplusan na sa sigsigan. Early in the morning. Tapi na ulya lang mura, si kalaigan sa nagmaliwabida. Good morning, Glory Sanchez Maramba, Annabel Bugayong, okay, another reactions, Kwanan Boots Uka. Pati dredging, kung bakit nasa bukana ng Pantal, na ilang taon nang andoon, may dredging machine ditan, bayag mutlak, actually, dekada lata niya wadtan so dredging machine. Anto kasi, agawaan tulatay dredging machine sitan. Although wala ra ma-spoils, nang timot ilara maibubugaton na dalin man lapod ilog ya kwanta na siya pa minanabang at sararatan niya dalin niya nayari ko muna usar kada iskinita kada sityo ya pantabon iraratan tapi araratay wadtan iran area siya underwater at makagawa nira na saratay footbridge da sandbag ya si katoy nayarin na tuntunan da. Ag tayo anta noong gagana nitan Kwanan Boots Uka. Akin kasi no idredge damat imay area na Nazareth, Star Plaza. Useless iraratan kanto. Say Bactron. Agmutla na nanangnang. Pag hindi na dredge ang Pantal River, waste of money kanto.
waste of everything. Look at Kalasyaw. Ongoing pa ang dredging. Action agad si Mayor Patak. Kuanon Boots Uka. Ang espesyalista ng isang mayor ay ayuda. Totoo naman at nakikita ilang beses mamigay ng selective ayuda sa isang buwan. Early in the morning. Reaksyon iraratan ha. Tatay Gagimira. Reaksyon tan opinion. Nasararatay viewers and listeners tayo. Early in the morning. Another. Okay, madulap ya good Wednesday. Kundaman, sige. Agninan subside, sudalom. Pero tayo mo dapat mampiepista, manlilikot, ya mantatampisaw udanom, tag tayo antamot, nantoy awit, ay nayarin na naiterton sakit iraratan. Engineer, 2 tao na ang nagchat-chat sa atin. Sabi niya, wala kayong live. Yung isa, kunaal mo, kanto, nalmo tula, na Sophia. Si Napoleon ko, agtunaal mo. Live streaming. Yanap mo labat. DWGE 88.1 FM. Kailan kaya magkakaroon ng milagro ang dagupan na mapapalitan ang bukang bibig, laging sinisisi ang ibang lugar? Ay, nako. Siya bibilang, nadala sa dagupan, siya tutulan to sa Sinukalan, tutulan to si Santa Barbara. Uman sugabay mo ni Bagasirin at saya. Amigo nap. Wala nang dapat sisihan, dapat trabaho, aksyon. Say kapalpakan nyo, ang nyo dapat ya itutul at arum yato. Okay, another reaction. Sabi rito, magandang halimbawa yung ginawa ng St. John na hindi na sila binabaha. Sana naman unla kasiksikanan daray manuuloy dyan syudad, tanan salita lay Diyos panamaglay ya ginaway St. John Basilica. Iadap da kumon su same principle. Ako'y nagawaan tayo, they are always right, 0933-817-2653. Good morning, Matt Manaya. Si amigo tayo, Architect Magsano. Oy, kumusta la? Paborito yan na architect na na-interview ng saman. Numan salitalatan na pansintulararate palpak iran na projects sa ikwanto stupid engineering. Early in the morning. Atan, walay kintumutan ha. Walay technical know-how tutan na architect Magsano. Expert mo itan na dunyarang klasen na ipapasan. Good morning, Kenan Kabsat Rene Quaresma. Si Mila Shapno Gomez. Kunto at Madula-Dulap. Jad lugar mi lasip grande kwanto.
Anong nangkod video tan kaskasyan kimot ta talaga so kipapasan yun tan lasip grande. Jojo Bauson, si Nestor Maramba. Aratay watan Maramba Kantin. Ditan Fernandez. Good morning, Matt. Kinan amigo Jonathan Tandok. Papasabi mi sa untalan condolences mi. Pamilya ng Edith Tandok. Kasi kato su Andilad Bilay. Sa bangkay to at arulan ulalamayan ditan St. John Cathedral. Hey, good morning at kinan John Ray Bautista tan si Christian Navarro ditan PHU. Ditan PHU. Ditan Bunuan Binlok. Umanira mo Provincial Hospital sa ikwanan na Lawrence, saragda ko nun aligan iraratay flood control project na St. John. Basta walay dasal na politiko. May dasal na politiko. Give us this day our daily hens. For just porsyento. No agni, gana agni unsusto. Sa igabay ito, amin. Manak akis, manter-ter-ter sulwa, nan benjitan, ya sa ikwanto jay, dulap loob na abong, kalsada at agtagoy, kanto, ay, manang nangis kalamor, si benjitan. Andi ba tagmubukbukor, kaibam si Napoleon ko, kaibam si ulay nga ran tuyay na aling walang kulang tampol si Mrs. Mejia si Rosemary Teng Mejia di ba? Kitang kayon area St. Teres mabut kulan inuman sulwak wadan na binjitan reaksyon. Dati pinag-i-explain ang local chief executive kung bakit wala sa area of responsibility niya during calamity. I wonder what happened. Ay, kung ikaw ba naman ang malakas? May sandigan ka? At siyempre malakas ka sa presidente. Alam mo naman ang ating pamahalaan ngayon, ang ating gobyerno ngayon. Selective justice yan. No siya ang po at si Pulong o agito si Mayor Baste ay walang tampulso memorandum sa atan. Walang tampulso disciplinary action. Wala DILG circular irarata na tatay gagimira. Aktif ni raratan at sarayang kaplusan igaganggan ng dati ya DILG Secretary Binhar Abalos. Apatiran na minutos antes man alas 8 ada kabuasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Talaran na nyo la sa programa Nalikna ay Balay ng Kuya RJ Jimenez.
niya ay, sa ikwanto dya ay, alam mo na baha lahat ang karamihan sa kalsada alam mo na baha lahat sa karamihang barangay. Tapos ang ipinapakita ninyo ay yung mga daan na hindi nabaha. Ay nako, paanuntutan? That is, Ken, so tawag tayo sa atan may tawag tula saya ay at hypocrisy. Hypocrisy. Hey, si Tony Pats. Ya salina met na danom ditan da Arellano. No person in his right mind kwanto ya man titiks man chat at sika tayo. Ya nanuneng mo so intiro ya picture nasa ya sitwasyon at sa ipapanang ng mubalot aman ang kapoy danom irang karkarsada. While it is true, yung kapoy danom ditan, pero lingaw mo raramay, gilig-gilig total, look beyond. At saman ya elevated road. Look beyond. Nang ninyo, kawigi kawanan, kaskasan, yan nadudulap, iray kaabungan. Singaditan da Arellano bani di man da bunag na computronics sa building, di ba? Adulap ira ditan. Kulang tayo lay oras sa tatay gagimira kanyan na akula nabilare arom iran i-reaction siyo o ititik siyo. Ipapakabat timot ya si datin Vice Governor tan Mayor na baloy na Malasiki Oscar Lambino at Andilada Bilay. Kantabay ko the technical side si Engineer El Presidente Nixon Dakal. Kalaran na nyo sa programan likna ay baloy ng RJ Jimenez. Salamat at lawas siya pantitiwalayo tan panagantabayo. Say amigo yo, your one and only in the morning, say kabusol, na sare bala subas matatakawid gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na sare nalalamas tan mananisya at katwaan. Diyos tiyag ginapo. Ang puta-putang irang balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung